kumsang ni somni le patni September ni somni le pathum ania Rainbow Mizo Channel thlir tu le ngai thatu jong jong te in zawain chipai kan buk le theu acheu tuntruma hian harsatna engengamo kan naya wangin kan chanchin thermal thalak te video a hian kan ron da theilowa thlir tu jong jong te le ngai thatu ten in hriat thiamna kan ngen masa ani nimin lama kan chanchin thar kan ti chhuata ka khan Russia ramchunga boina antok meka mipuiten an president Vladimir Putin thilti dan chu an dulo wangle military mobilized chungchanga an daudalna awangin rampum huapa protest rally an nei thule heng protester jinga sangkhat jathum zat chu Russian police tan an man to thu kha kan ron report towa voin thleng hian he boina hi Russia ramchunga ala thleng chun jam jela Russian media trend khattale India media te point report an pe boka voin lama India Today report an pek dan chuan Russia ramchunga protest rally chu kalpui chun jom zel ania Russian Interior Ministry chuan heng protest rally nei jong jong ta hi khopui sang sanga me mi vek ani toni tin an puang zara ma se hetianga thupuan an nei nuwa hian voin thleng khan mi puiten protest an la nei chun jom ranga Kremlin chuan Russian State TV kaltlanga he thil thleng chungchanga an thiam thu an soina jong jong ta chu dan lo anga thil ti na ni tin mi pui ta chuan an la pu chun jom zela Russian Exodus run pui chu tuna hian atheng chhole tameka lir thai manga Russia ram chua san tum hi mitam tak anoma achan chu President Vladimir Putin hian sipaya laklu na turin dan thar le or dan thar achua wang hian sipaya tran lea Ukraine ram chunga tol that tu ni chu an du lo thu an soi hloma hei wang hian Russia ram chua san turin Exodus run pui chu ain tranta political analyst trend khatten Wall Street Journal kaltanga an ngai dan an soina chuan Russian President Vladimir Putin tan hian hetiang taka ama daudalna mi puiten an lan tir wang hian Putin anunna hian atua rang ti po thil hlaom tak niin an soibok ane Russia ramchunga hetianga mi puiten an President Vladimir Putin order protesta khopui sang sanga protest rally an nei mek hi abau ruak aso sang lea hei wang hian political analyst tam tak ten an soi hi thil thleng thei thu media trend khat ta chuan an report bok ane Russian mi pui tam tak ta chuan Russia ram hi an chua san towa mase Russia sarkar chuan tuna hian border mun trend khat chu kharin border cross si an ram ti talowa hei wang hian Russian citizens Russia ram chua san tuma lir thai chu sang sang manga chua san tum tu ta chuan har satna an to phata traffic jam na sa tak mai chu atheng zui ta ni tin India Today hian an report ane India Today hian an report chun jom zel dan chuan Russian President Vladimir Putin hian Ukraine ramchunga in dona kalmeka Russian military chu ti lena sipai tamjok Ukraine ramchunga athon lu thaina turin partial military mobilization hi apuanga hei hi indo pui panina nulampanga khan Russia ramchunga biggest conscription tia ansoi sarkarin sipayatana inlak luina lian thamber akal pui tumani tin han reporta President Vladimir Putin hian he order ati chuan huwa hian kotlaya mi puilung oilo an chuak khom ngala Russia rampum puya muntam takatrangin mitam takin Russia ram chua san antuma heng mi ta hi sipayalak lui turin ahuam ta jingami anitlang puya Russia ram thren om ram sang sanga heng mi ta hi tlan cheturin anin buat saya mase Russia chuan dan cha dan angai to mekani tin India Today hian an report ane Russian media Interfax News Agency le South China Morning Post ten report an pek dan chuan Russian President Vladimir Putin hian order ati chuatranga darkar khatpo atlin main sipaya laklui turatana anrom hantahi draft paper order chu mailboxa andong halani ti anpung zara hengmi ta jinga hian lir thai manga anram chua san tumba ka thona manga anram chua san tum hi antam hlea mase dancha tam tak anoma sarkarin border khara Russia ram chunga adan cha ta jinga mi Oleg Kumsomnile pakomi chuan The Guardian nena asoi dan chuan ama hi Russian Reserve jinga sergeant officer ania Oleg hian asoi dan chuan Ukraine ramchunga hian frontline kami hring pui thattu killer ni turin Russia chuan minbuat sai atum meka sipai ta chuan melma ta hi atrulani chuan kan that tur chu aningeya mase tuntruma sipaya inlak luina le
tual that tura Ukraine ram chunga mintirlu antumna hian Russian Federation hian chan le wang thatok an nei lawa chu wang chuan kami hring puite that tura Ukraine ram chunga luai chuan ramdang atlan bo mai hi kathang jo kane tin asoya sipaya tang tura kauna mailboxa kadona call up kadon che khan kathin lungchu soi nginin aoma mase hemi ma dei to hian Ukraine ram chunga Russia in Indona akal puidana hian sipai nunna chan antam to ema wangin hetianga sipai inlak luina hi athengang ti hi rinlok na kalo nei rang to mase chu karin lok na chu ataka alo then meu chuan nasataka soi nginin kathin lungchu aom ta thawani atia tuna hian Russia ram hi tlan bo san tumin kabung role kathom no jongjong ta chu kapek fela country om Kazakhstan border bulloka Russian Southern City tia ansoi Orenbaka thonam hanga tumlutin Kazakhstan border hi crossa Kazakhstan ram chunga hian Russia ram hi tlan bo san katuma mase Russia chuan he border hi akhara tuna hian mintang chatmeka mase karil ruchungril taka hian chiang taka ka hriat chu beidong taka thumai mai man kani tolawani ti hi chiang takin ka hria Kazakhstan border cross tur hian engthilpo ti ngai se katizel dona janina hian Russia ram chua san tur hian thaitop ka chua dona he border cross tura idea kanai tero hi chu tuna hian soilan arem lawa Russia ram ka chua san huna ka thriante midang tam tak tuna Russia ram chunga Russia ram chua san tu tangkhang mek le Russia sarkarin border rakhara wanga tangmek tanena hian ka chua san dan le an chua san ve thei dan tur chu ka hril don ani ati The Guardian hian mitam tak an koma mase Oleg an komna anti chua chan hi thil pakhat awma Oleg hi anram chua san tur chuan thil hun lo tak ania achan chu tuna hian anupui chu arai meka karle maya khian naw an nei dona chu chu atana khovela hun poimo takle kanuna hun poimo takani tin asoya kanupui kianga hian omin anaw nei lain thlamuan tu tura lo thut ve chu katana thil poimo tak ania tin kafa chu amel muturin alo pian nia hian akianga om ngei tur kania mase chu chu thil theilowa Putin a hian asiam ta President Vladimir Putin a thil tum hi ti hlot linin awm don lawa engtika ma kami hring puite thattu kilara hian kain let don lawa chuwang chuan kanu puile ka fa te kianga om hi katan thil rul tak ni ma sela kanram hi chuasan lo thailowin kan president chuan min siam ta nei tin asoibok Russian mi puite hian anram chuasan hi nasa takin antumani ti Google chuan anpong zara President Vladimir Putin an partial military mobilization order apon nutanga hunrei lote a hian Russia ram chunga top search santi internet kaltlanga Google search trend tatanga alan dan chuan Russia ram chuasan dan turle Russian khole tuite hian Russia ram chung thlona manga an chuasan thei dan tur chu an search tamberle top search ani ngal thu an puanga hetianga Russian mi puiten thona manga Russia ram an chuasan dan tur Google search an zon na hi Google search an search tampera alan chawng hala wang hian sipaya lak lui tur ta jinga Putin ana puan jinga telvelo mitam tak mi puita hian lau thona lian tak an nei wangin Russia ram hi chuasan tuma an ngai bok ani heng Russian citizens te hian Russia ram chuasan tur hian ramdang an du an thanom ram te an pan mai lowa western ram khrang ten hrek na an pek jinga telvelo ram ta chu an thanber ania chung jinga chuan thlona manga an pan tum te hi Armenia te Georgia te Turkey le Dubai te ania hei baka hian heng ram an pan tuma hian Russia hian inram na thuthlung alo siam pui to te ania heng ram khrang kanron soilan ta ka te hian Russian passport holder song ta chu visa siam ngai kherloin Russian passport mang hian heng rama ta hian an lut theidon ane India Today chuan report an pek danin heng ram khrang Armenia Georgia Turkey le Dubai pantura flight service ho ta chu an book full ngal veka wangin visa siam ngai lowa an pan thai ramdang Finland le Mongolia ta chu panturin flight ticket hi an book na sa lebok ane mase heng Russian mi anram chuasana tlanbo tum mitam takta hian harsatna antok leta President Vladimir Putin chuan order choin airport zongjonga partial military mobilization order in ahuam chunga om
po ni sela hengmi tahi flight ticket pek chua tur anilawani tin order ati chuaka tichuan Russia rampum puya airport jongsonga ticket thi check anita an ticket uluk taka an cheka President Vladimir Putin orderin a huam chunga om jongjong tachu an flight ticket thi cancel sak anita ani India Today hian an soidan chuan Russian airport jongsonga border agent ten report an pek dan chuan passenger ta ticket an check na hmuna hian mipa jongjong tachu an ticket thi uluk takin check ania ticket an book na an identity le an ni na tilang chiang thai thil chi hrang hrang mangin military service status an nayam ti chu uluk takin an ena chung lo nei jongjong tachu an ticket thi pek kirlani in flight a hian chuan an rem ti talo ane Russian khopui hrang hranga airport tele khopui dai fema airport om jongjong a ta hian hetianga an ticket atanga an ni na chuilet na tur khol chu da vek ania tichuan airport luma checkpoint hi an da deuh vek boka checkpoint atang hian traffic jam chu ain tranta nimin pia ni lai ni tang khan Russian khopui hrang hranga hian traffic jam na sa tak mai chu athleng zui tabok ani Russian Federation chuan an mi puite sipaya tandu lo tan botum ta hi danbe antum na sa hlea ma se hete chung hian lir thai chi hrang hrang mangin Russian mi puita chuan border crossing anram thenom mun hrang hrang an pana an tlandar meka mi then khatte chuan an motora hian would not let Putin turn me into a killer ti anjiaka Putin an order achho hi tual that tua in siam tumna an ngai ni in ahriata heng Russian mi puitam tak anram chua san tum ta hian Ukraine ram chunga tuna indona kalmek hi indona pangaya ngai loin achan le wang thatok omlowa sipai ta chetna an ngaya chu chu indona tuala melma te nena in beina ni lowin tual thana ni tin an soihlom ane tichuan hetiang ngai dan hi mipui tam takten an nei wangin Russia ram chua san run pui exodus chu tuna hian athleng tamek ane hetianga Russian mipui ten an ram chua san tuma nasataka an bai mek lai hian Ukraine ram chunga indona kalmeka Wall Street Journal reporter Maria Woodin report apek dan chuan Ukraine ramchung eastern pata Russian army telaka Ukraine sipai ta chuan nenaro pui tak tak anchanga hengta hi major victories tia soithai ania Moscow chuan Ukraine ramchunga hian biggest bomb military arsenal tia an soichu mun tam taka ada bom lian le thokna tak tak mai heng muna hian ada heng mang hian Russia ram khopui hrang hrang ta chu bei ani in Ukraine sipai te po bei ani thrina Russian sipai te hian nataka an chet du na mun bika heng bom ta hi an mang thrina Ukraine an run tiratang khan an sipai te chet na chu special military operation antia mase sipai ten special operation an kalpuina hian hetiang bom thokna le lian tak tak mai ta hi man phal ani ngai lawa mase Russia chuan hei hi amang ngeya bom zahni le somli pasari lai chu Ukraine ram beina turatan hian alo mang to ni tin an reporta Ukraine van boruaka Russian Air Force ta chuan fighter aircraft mangin heng bom ta hi an phur chuaka khopui hrang hrang missile le rocket manga an kana hmuna aircraft ta hian phurlu tin an thlak thrina hei wang hian heng bom thokna tak tak mai ta hi missile le rocket puak ta hian a hlia khu wangin Ukraine chuan hunrei tak chung heng ral thuam ta hi Russian sipai ta hian an mangti an khelawani tin an report ane ti chuan voin lama Wall Street Journal in report an pek dan chuan hetiang bom chakle hlom tak tak mai Ukraine ramchunga Russian sipai ten an da khom na mun arsenal anti mai chu Ukraine sipai ta chuan bitumin an beizuita ane hetianga Ukraine sipai ten Russian sipai te bom da khom na mun pui Russian military bomb arsenal hi somni lai mai Ukraine sipai ta hian anwai dar tavek ane heng bom chi hrang hrang ta hi Ukraine ramchunga hian mun tam taka anlo man to wangin an man na muna Ukraine mi pui ta hian psychological lama harsatna an nei ngai dona hei ba ka hian heng bom ta hian thil tam tak ati chet rol hian boruak thalo tak mai ati chuaka chung ta chu mi pui ten an hipluta Ukraine khopui hrang hranga heng bom an man na muna mi hring cheng ta hian boruaka azung jam lengvel chu an hiplut ngai dona hei hian mi hring taksa tuyom ta chu ti chuakin tuitam tak in rengma sela tuitla cham angmai in chaw takin anom reng dona ni tin han report bok ane February thatranga Russia in Ukraine arun khan northeastern Ukraine bika phei hi chuan
Russian sipai ta hian cluster bomb hi an manghal dei towa chu preschool an beina khan ania khamin nuwa khan Moscow chuan vakam bomb hanron deploy lea chungta chu Ukraine ram chung alo thlen rualin Ukraine khopui sang beinan an mangboka International Human Rights Organization point cluster bomb le vakam bomb te Russian sipai ten an manta ka wang hian an dem thu an puangzara hei hi human right bo chiat na le mi puita dikna chan vo za lo taka civilian poisoi lo telaka sipai ta chet na rong tak chu ni tin an puangzar zui ta bok ani heti lai hian kan chan chin thar ma salama kan soi tuang khan voin choma lampanga tang khan Russian sipai ten an control na nuaya an da chin Ukraine ram chunga Russian occupied region zongsonga Russia ram chunga rinlu ani theina turin referendum chu kalpui anita mipui ten hena vote an latran meka mase Al Jazeera reporter Gabriel Elizondo chuan Kyiv khopuya tranga report apek danin Russian sipai ten an opchin Russian occupied region jongjong referendum an kalpui mek hi thilrin tlak anilawani tin asoya Russia chuan he vote lakna hian a result tur hi an nei sa vek towa Ukrainian official ta chuan vote la mipui ten hena an ngai dan an la anga Russia in an lan tir hi dot manga an thil ti phau chuana lian takani tin an pu bokani ati reporter Gabriel Elizondo hian asoi zeldan chuan Moscow in he referendum a kalpui mek hi Ukrainian law nuaya chuan dan lo anga thil kalpuina ania achan chu Ukrainian constitutional law in asoi dan chuan Ukraine ram chunga referendum kalpuya hetiang thil athen theina tur hian Ukrainian parliament chuan referendum hi kalpui turin phalna anpeka unapprove masak phot angaya mase chu thil chu Ukrainian parliament na tang hian Moscow hian amhulawa hei hi thil thlen dan ani wangin Moscow chuan dan lo angin anram zautumin miram chunga tuna hian a result tur an siam chop chu nei sa vek chungin Ukraine mi puitan hena hian vote lak na chu an kalpui mekani atibok hei ba ka hian Ukrainian official ta chuan voin khan thu chua an siam ngala Russia in anram chunga referendum san kalpui mek hi dan lo anga referendum kalpuina ania heng vote anlak zongjong ta hi Ukraine dan ba ka international law nuaya dan lo anga vote lak na ania achan chu active war zone anti indona thlen mek na le in kana ala chureng na huna hian international law chuan ram then dar zonga hetianga vote lak hi rm tilawa chu chau chu anilawa international law in aphu tang chuan hetianga vote lak ani na huna hian independent international monitors present anom tur ania mase chungmi chu international community iowa vote lak na endika monitor tur hi tuma anom lo boka tin Russia in Ukraine rambung then khat a control na nuaya ada chin chunga vote alak na mun franga hian media person jongjong ten zalen na an nei lowa hetianga vote anlak na huna hian document te ena monitor turin media person ta chu tuma lu anrem tilawani tin an soibok heti lai hian voina vekhan Chinese foreign ministry chuan thu chua an siam zui ngal boka Russia in voina tranga Ukraine ram chung an sipai ten an control na nuaya an da chin an ram chunga rin lu tuma vote la hetianga referendum an kalpui tan mek lai hian UN General Assembly Vaisamsari pasari na an chol lai lok lain Chinese foreign minister Wang Yi chuan Ukraine foreign minister Dmytro Kuleba nena China chuan tharum thoa miram chu sakhi kan thlop ngai lowa inrem na le muan nuaya ram lu chau hi kan thlop ani tin arhila China foreign minister Wang Yi hian asoi zeldan chuan engram po hian zalen na le muan na te dikna chan vote an nei thawa sovereignty le territorial integrity ta chu Beijing chuan engram laka po za turin kan du ni ati Al Jazeera hian an report chunjom dan chuan China hian adin na hi ala thak thleng ngai lo ni tin an reporta achan chu Russia chet dan an dem thu UN in puanzar han tum lai khan China chuan adu lawa halo dang chat towa mase voitam tak media te hna an thu cha an soina chuan Ukraine ram chunga hian relationship thatak nena ram dang tenen indor na akal hi kan du ber ania Ukraine ram le engram po hian digna chan vo kan nei thawa chu tiang bok chuan mani ram chunga thu nei na kan nei thau boka chu engram point kanin ja sakton chuan chu thil chu kan thlopani tin
China hian an lo puang non fo to thina ni tin an reporta voina po hian he thu hi an din na alani renga China Foreign Minister Wang Yi po hian an thlober chu Russia mo Ukraine mo ni lawin engram po ni sela anram chunga independent ram zongzong ta chuan digna chan vole thunai na pum hlum an naya chu Beijing chuan azarang dona athlop anirang don pokani tin asoinon le ani heti lai hian Russia in anram chunga rin lutuma referendum method an kalpui dan chu Al Jazeera correspondent Hoda Abdel Hamid chuan Donetsk region chunga Ukrainian sipaiten an control na hnuaya ommek Pokrov town atangin voina vote unlock vel dan chanchin report apek danin Donetsk region pumpuya vote unlock dan le occupied territories stranga an vote lock dan techu engtiangin nge mi puiten vote an thlaka andu dan enge ni ti chu thilfin fia lei thei ani talawa media person kaimani ang zongjong te hi heng area stranga te hian luphal anilowa mase kan zawai hian chu kan hrethiama achan chu enge mothil thleng danglam tak awma international law in asoi angin Moscow hian kong azolowa kongdanga zoni ti hi heng region stranga hian ahriatani ati Al Jazeera correspondent Hoda Abdel Hamid hian asoi zeldan chuan Kherson region chunga chuan Russian media ta chuan mipui ta chu pona chuak lawin in chunga antom hima ballot box tenen khopui chunga in frang ta chu amalte te in panvek ania ti chuan heng mipui te hian vote an thak ta ballot box nen mipui te an ina kan pan na chan hi heng area frang te hi security thila alahim lawa kan hriat wang ania mun tam taka Ukrainian sipai ta chuan counter offensive an kalpui mek zelani tin an puang zarani atia mase Russia in apon zarang hian thil tam tak chu atheng lawani ti kan muthaya nikhat thil thuwa ballot box nena in zongjong fangchuak tur hian vote lakna area franga hian thil thei ani lawani atia Zaporizhia region chunga po Ukraine sipai ta chuan referendum hi an kalpui meka Mase regional capital chu Russian sipai ta hian an control na hnuaya an da thei tolawa Ukraine sipai ten an chu sak mek towa hetianga Zaporizhia region chunga thilathlen mek lai hian Zaporizhia region chunga vek hian vote la referendum kalpui hi Russian sipai ta tan chuan thil thei ani lawani atibok Hoda Abdel Hamid hian a report chunjom zeldan chuan Donetsk region chunga po vote za somruk vel chu lazo to angin Separatist rebel sotele Russian force chachuan anpung zara Donetsk region chunga hian Russian sipai ta hian polling station mun tam taka an siama mase Donetsk region a hian mipui engjat chiange om ti po hriat anilowa helai mun hi frontline ani wangin indona nasataka athlen rengna mun ania voina rengot mipui vote za somruk latur hian indona le silai muleng velkara mipui ta hian polling station hi anpan thayam ti po hriat anilawani ati avoi khatna tan Switzerland chuan Ukraine ram chunga referendum Russia in akalpui mek chu international law nuaya chuan dan lo anga thilti na ania Switzerland chuan hetianga Russia in Ukraine rambung than chung anram chunga rin lutuma ma alak na hi adem takjatani tin voin tlailam panga khan anpuang zara Moscow in he referendum hakalpui mek hi international law nuaya chuan illegal dan lo anga thilti na ania Swiss sarkar chuan atop thlengin kando dal zel donani antibok hebaka hian Switzerland sarkar hian Russia in hetianga malak na hi natakin ando dalani ti anlan tira Swiss foreign ministry chuan Russian ambassador Switzerland omek chu in Sofia Turin Samon an pepokani ti anpuang zar ani heti lai hian UN General Assembly voisom sari pasari na thukhom mek chuan UN hian lo thei loin inquiry akalpui hi atul towa Russia in war crime apomani tia Ukraine anpuna zongjong le dan bo chianga media tam takten anpuna zongjong te hi finfia Turin Ukraine ramchunga region palia te hian UN chuan amor bokna turin inquiry alak angayani tin anpom tabok ane Geneva based Human Rights Council anho tupa Eric Moss chuan UN General Assembly a hian thucha asoya UN tan hian inquiry lak le hi angai tolawa Russian sipai ta chuan indona dan tam tak an bochia cluster munitions mangte multi-launch rocket system mangtele airstrike mangin mipuite civil mi ta chenna area airstrike annaya
dan lo angin Russian sipai te hian civil mi poisoi lo mi tam tak te chu an hreng bet boka tharum thoa ti luina manga mai chen mi patna man pui tam tak an nei boka hetianga Russian sipai ten mi an pong sual zong zong te hi dan bo chiat na war crime lian takani ti in asoi boka Russian sipai te hian nula le mai chiat mai an pong sual lawa no pangthangin pong sual ania chung document chu Geneva Human Rights Council chuan kan kol vek to ni tin ha reporta hei baka hian civil mi puiting te han tha baka ti pal thil thuni loin han silai ngai in no pang enga mozat an thata hliam tam tak no pang zinga hian anom to boka puak thai thil tam tak Russian sipai ta hian an manna po hian in thliar hranna aom lawa no pang le puitling an thliar hrang lawa civil mi le sipai te po an thliar hrang chuang lawani ati Moses hian asoi zeldan chuan Geneva based Human Rights Council chuan hetiang thil thleng report hi auma wangin bo zuin investigation kalpui ngal ania heng investigation kalpui na munte Kyiv province ate Chernihiv province ate Kharkiv province le Sami province ate ania heng province hrang-hranga hian location hrang-hrang somni le pasari laya inspector te hi an kaldara Russian sipai ten an pong sualte no pang an tha te civilian poisoi lo an tha te atur tu victims te hi an chung te le an mani ladam te chu koman nia mi za som nga lai mai heng mi te hi an koma hetianga pong sual le in ngai sakna te tual thana te hi atheng nge ani ti hriat pui tu witness te chu kan kom bokani ati ole khati jong kha tuntrumata chanchin thar kan buat sei thai te nile phot sela atir lama kan seita kang khan kan chanchin thar mil thalak te kan ron da theilowa har satna engemo kan nei wang ania thir tu te hriat thiam na kha kan han ngen non lea kan channel la subscribe lo jong jong ten milo subscribe subzel turin kan som chewa ti chuan loin en kol traula rainbow mizo channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle theu donia